Elga Grīnvalde, gleznotāja no Latvijas, Rīga. Man prieks šeit atrasties. Man prieks šeit būt. Pareizāk sakot, būt. Sie ist Elga Grīnberger aus Riga und sie freut sich, hier zu sein. Nu, nav viegls ceļš, tas ir viens. Also der Künstler hat keinen einfachen Weg. Ja viņš ir spilgts talants jaunībā, tad viņam ir vēl grūtāk. Und wer ein sehr talentiert ist, schon in seinen jungen Jahren, hat es noch schwerer. Bet, ja mēs, tā kā esmu profesionāls mākslinieks no profesionālas augstskolas, Mākslas akadēmija Rīga. Ja, sie ist eine professionelle Künstlerin aus der Akademie Riga. Tad beidzot akadēmija, mēs visi taisam diplomu darbu. Ja, und am Ende unseres Studiums, dann machen wir alle ein Diplomwerk. Also. Un tas ir viens punkts. Un pēc tam tev jāiet pašam, vai nu jāiet uz augšu, vai jāiet vienā līmenī. Tas diploma darbs ir punkts. Bet lielākoties viņi iet uz leju, labākā gadījumā iet šādi, bet iet sasniegt vēl virsotnes augstāk, tas ir jā. Nu. Also dieser Abschluss von der Akademie, dieses Diplomwerk ist dann also ein Punkt, wovon man rausgeht und die meisten gehen nach unten und viele bleiben auf der gleichen Niveau und das Ziel ist natürlich nach oben. Māksla ir līdz mēs dzīvojam 2024. gads, tas ir gadu simtenis, līdz mums ir tik daudz mākslas, un tu vēl kaut ko gribi teikt mākslā, tas ir ļoti jābūt ir trakam. Wir schreiben das Jahr 2024 und es gibt so viele Künstler und so viel Kunst und wenn man das Bedürfnis hat, doch etwas zu erzählen durch Kunst, dann muss man verrückt sein. Ja, bet man vairs nav variantu. Ja, aber sie hat keine andere Möglichkeit. Sie muss diesen Weg. Ja. Nē, es esmu absolūti, tā daļa, visi latvieši ir ļoti čakli, jā. Un visi kaut ko mājā dara, āda, auž, kaut ko grēbj. Mans vectēvs bija galdnieks, tas arī ir kaut kas no mākslas, bet profesionāli mākslinieki nav bijuši, jā. Also es gab keine professionelle Künstler, aber alle Letten sind sehr künstlich praktisch begabt und also die nähen oder machen Holzarbeiten oder ähnliche Werke und auch ihr Opa hat viel mit Holz gearbeitet. Latvietim no dabas ir dots redzēt, kā lai saka, skaistus, saulēktus, saulrietus, visus 4 gada laikus, tāpat kā Hamburgā, jā. Ja, der Lette hat das Glück, viele schöne Sonnenaufgänge zu sehen, das ganze Jahr durch, in verschiedene Jahreszeiten, genau wie in Hamburg. Mūzika man vienmēr skan kādā Spotify listē no vienkārši roka, klasikas, estrādes mūzikas. Kā kuroreiz tas tā viens, bet māksliniekam, īpaši gleznotājam, mērķis ir izstāde. Ja, also sie hört verschiedene Musik, ja, also so Spotify von Rock oder andere Musik. Und für den Künstler ist das Ziel natürlich eine Ausstellung. Jā. Mani mērķis izstāde, ko es gribu parādīt. Mein Ziel ist diese Ausstellung, was ich zeigen möchte. Tā, tad es sāku meklēt sevi, kas man ir svarīgs. Man ir svarīgs kaut kas ir ārpus realitātes, reālās tādas, ilustrācijas. Ja, ich suche dann nach etwas, was für mich wichtig ist und das ist meistens etwas, was irreal ist, was nicht zu reāliem Leben gehört. Kā lai mēs parādām lielu mežu, mežā ir 1000 koku, bet viņi vajag parādīt vienā laukumā. Wie kann ich einen Wald zeigen? Ein Wald hat tausende Bäume, aber wie kann ich es auf ein kleines
ein Stück zeigen. Tāpat ir jūra, smilšu graudi, mākoņi, debesis. Nu, tās ir, un kas ir tālāk tās emocijas? Und das ist das Gleiche mit dem Meer und Sand und Himmel. Und, ja, das sind die Emotionen. Jā, un man ir pagājušajā gadā bija cikls asinsrite. Letztes Jahr hatte diese Zyklus Circulation, blood circulation. Blood. Un tad es sāku domāt, kas tas ir. Un tad es sapratu, ka asinsrite ir visur. Pirmkārt, tas ir mūsos, otrkārt, tas ir planētā ar ūdens ceļiem, dzelzceļa ceļiem, gaisa ceļiem, kokos, tas ir lapās, tas ir visur. Vienkārši tev viņš ir jāsaskata. Un tad tās kapilāra līnijas veidojās. Nu, un tad es ļaujos tam. Ja, sie meint, dass diese Blutzirkulation gibt es überall. Also nicht nur in uns Menschen, aber auch in Bäumen oder im Meer oder Flüssen oder Natur überall, ja. Und sie wird von diese Gefühle gesteuert. Jā, mums pat ir acīs, jā, acu zilīte kapilāri un mūsu matos arī. Viss ir sastāv no tām mazajiem kapilāriem. Mēs visi sastāvam no atomiem, no kapilāriem. Un tad tā. Bet šogad es strādāju pie cikla virsotnes. Ja, also es gibt die Kapilläre, also in Augen, in der Haare, ja. Aber dieses Jahr arbeitet sie mit virsotnes. Virsotne, kalna virsotne, vienkārši emocija virsotnes. Mit Augstdieniem? Jā, nu kas ir augsts? Nu, mums katram ir savs mērķis un tā virsotne, ko mēs gribam sasniegt. Ja, mit etwas auf einem höheren Niveau. Also kann das Berge sein oder was anderes, was höher liegt. Nu jā, nu, it kā tas ir kalns, kur tu ej augšā, bet tajā pašā laikā tu vari arī noiet pa dažādiem ceļiem un citādām taciņām. Es ist wie ein Berg, worauf man aufklettert. Dann gibt es mehrere Wege, die man nehmen kann, um runterzukommen. Bet tīri tehniski, praktiski es strādāju daudz uz maziem. Tā kā šeit ir izstādīti ļoti daudz mazie, kas nekur nav izstādīti, te ir pirmizrādes. Ja, sie arbeitet auch ziemlich viel und gern mit diesen kleinformatigen. Und die waren bisher nie ausgestellt eigentlich. Das sind ja zum ersten Mal. Jā, tie ir tādi mazi briljanti, un pēc tam no tiem maziem briljantiem es cenšos pārlikt uz lielākiem, bet viens pret vienu nekad nesanāk. Also, das sind sozusagen die Anfangsgemälde, und sie sagt, die sind wie kleine Brillanten, und dann versucht sie, die in größere Format zu machen, aber man kann es natürlich nicht 1:1 einfach vergrößern, aber als Idee geht es so weiter. Nē, akadēmijā mēs visi mācāmies figurālās kompozīcijas un tā tālāk, bet priekš manīm tas ir tīri tehnisks, amatniecisks darbs, uztaisīt labu figurālo kompozīciju un izkrāsot. Also, in der Hochschule, in der Kunstakademie haben dann natürlich alle gelernt, Kompositionen zu machen und Menschen und Figuren zu malen, aber für Elga ist das mehr so eine Technik, ja, das zu machen, ja. Und das Kunst ist das Abstrakte. Nē, bet es cienu, man ir kolēģi, kas šajā jomā darbojās, un visu cieņu viņiem tas tā. Bet es meklēju savu ceļu, jo, nu, lai ir, es nezinu, tas nav viegls, bet man liekas, ir kaut kas atrasts. Un tas vēl iet uz priekšu. Ja, sie hat Kollegen, die natürlich auch konkrete, reale Sachen malen, und sie ehrt dem und meint, das ist auch gut so, ja, aber für Elga sie sucht eher diesen Weg. Nekas nav abstrakts, viss ir reāls. Nichts ist abstrakt, alles ist real.